vision for aha Ghana SMTVGH. Mesra like, comment, subscribe, turning on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. They have money. Because because Trump, your submission why? 7 minutes. Okay. Senior, you want Sammy Gyamfi be press conference catch say Omuba bem no ma nyamfaso $10 billion from gold no. Sa $10 billion ni senior wa hefa. Aira. Why your $10 billion no my losses $214 million yet free $10 billion ni my kasai. I got 7 billion. This is the reason why, senior. This is the reason why. Say, yenu bia na say. Me pacho say opesa osia alert me na me see why. Now don't drop on your own. Me pacho obia oba live no subia because yama me warning. Yate. Yo yenkwe. Me dwene ho amenti ase. Enti Sesi kani nyina wo hefa wo hin yentua neseska mo se yate dollar ne so a yate so a ye kosume ye kotosment ne cement pop cement eni ayi a this e bona na ayi e wona na do dan kwa kufu ado aban ne mu the same thing bibia wo soro enso musole amosi yate dollar na so na sese me na futu amede ma mu mpanifo na mu DMPP anim ni sese ni yehu se Ghana fo no ye mpeda ache se obi a wo pesika aguo na ho kire bi ba wo di asowo aho kire no sese ye mpebi entina na do dan kwa kufa do nim nyansa se 38 tons of gold no opegu on na nko betimi ato obi di ama Ghana fo ni so mfo nchi ombutom di ana enti no munim se omu betimi aton bi edi ama Ghana for se munjindi na man no ye hu ye kwa hu kire ma ye ntete abo ne awesi amosia na enwe ne na ko dadan ko kufodo onim sa nyansa no na moba ya mabeton 18 tons of gold edi ama mo ho in the cheap price. Asa ba government, asa ba parliament be ka kire parliament say omu ala mo na mo san koto gold no 18 tons na motoye no mo koto na another $55,000 enfamra na se ma ton gold na ma mo ankasa mo ho low price koto no higher price abetwa Ghana mo ko ama ye losses $1 billion as I say $1 billion no ye de kwa be so na mo faaye me say senior enti na NDC form pese yenua mu bi na o manya privilege anko secondary school no on betimi akọ school no because who ni sika wo botom wo Ghana ho no ma ntimi nko school enti na do dan kwa free education no de bae no NDC form pese o ma NDC for ni be ko school ama o matimi ready ehun se no ade ye o mu dia betu yi me kan ya meti ase ensemi on be ka kire me o mu twa ntro na kire me because my school minim exit and a minim pool na minim pool NDC form percent Ghana for ebenya sa privilege ni bi enti e betwa free education mu na ensem bia asie dun katia ba begina simpie so aka kire mu bia magye adi say ye woni pa 500,000 na apply for military ni ayi na uyenyi omu nyina ni police no ye fo omu nyina kronfo be na ye kwa akọche no na say no mu jina no mu bo mu nsem pa yeah lack of knowledge my people perish no ebino no because senior woni knowledge na ye kura yanko ye ko secondary school kakra bi no ye wie ye ne ye hu dey read and write entimi no di beka bibi kire me am de be kwa dwendwen mu anhu sa nsem na wo ka kire me ya na asa nye enne kokofo esu enso ko gina do ma hinkura wako ka che mu sesika ne ta ho wantimi aka bibia kura mfa koko no ho enso ho side fo no edo koko wantimi aka bibia mfa ho wo sesika ne ta ho market na wo so ko si 24 hour mark
24-hour market na si do ma yinkro no do ma yinkro no hene na ka kire o se na na do danko akufo do buy no si market no mpo enne si wunsa nifa no so no enti ho na nka wo president na wo so odwene se yes market no wa de na sika na me de be 24-hour economy no wasi agenda wa me fa enkoye na me fa doctors ne nurses enkogum no munya adwuma ne ntu omuka jo mama ehunu nsa nyansa no enti me reason ekate sword na se market no mo anwie o mu di aso no bofo no mu start se o mu build this market na ba market nim so mu ntimi fa 2 years we nwie nim menya sure so mu di 2 years ni be wie dia fine na minim se o mu nfa 2 years ni nwie na 2 years na nwie a yakuse nyina hye etirim MPP ba power yakuse nyina hye etirim senior adwuma na mo bɔ no ho mu ka sa manfo ho amanfo wo social media no so a the voice ye be ko obi page no na o voice da ho no ma o ma post a wo kan sempo mo like enti nsam na adwuma na mo ye no mayor na nka me be praise no mayor delay with akwa bi wo so ye professor wo university wo be didi atem na mayor discipline ni papa me wo say mayor discipline no senior me say Ghana na bo and they say no o ma start here a strategy be say I offer so for su kwachi abegina radio no so say I Russia Ukraine war no ye different from Israel Iran Israel US Iran war. What is the difference between that wars? Amuda try shit. No enya bombu no muto. Sammy Gyamfi be catch like say bombu no mutu no Ukraine no 700 and something thousand miles as a one no. Ebi meto Ghana na Israel na ye 900 and something no. Ebi abeto Ghana. Ebi abeto Ghana senior me buso NDC fo no mu asia na omu ba no mu churo nsemfu ne omu nti omu ni nyansa na omu de omu ba omu fu ne hi omu no omu ndwire omu da ache ho omu ndwire omu nua ho no me buso omu say you Israel for na to mezas ni bia beto Ghana na yo mesamba obium Trump God me da say thank you so much for that brilliant submission. Obadi nana good evening biaboko. Fine evening. No, hearing about Jonathan saying. Yes, I don't make it yourself. Yo, somewhere so I'm for a while. No problem. So I'm for a while. No problem. Normal WhatsApp call. Mate, yanko 7 minutes, yanko. The voice, I'm sending pennies to Cassinto, my main Casaka crana. Yini Cacranti, the Muniama, Akos or Ghana. Wa unyi biano, could the NDC here, the Baba no because so 79 no near fee runs be 2 year be 2 abano PNDC as I buy any comedy gunners can fall fast so be men here for any pet omulu 2 Ghana and Konoma Japadia Kakroja any dear Fujan winning almost our Toma woman. This is the same thing one by now. The same thing. Nti NDC no ugisa wa ho mefanse ntino wo mo pese enen kwala no ewo NDC mu the youth no a wo manhu that time no na obi a wanyini pa no a at least wo 55 to 65 or 70 years no a wo hu the course so that time no menyi ni say ho be di NDC achi because wo mo yes scam papa first of all men call President Mahama na samo awaka so say uko school na oduru a year secondary school ehun hia so be ko university peduma bi ana say ko ye mortar ne hwan maduma no wo ma ideology say omo say nipa ko wani mu no wadwen mu bia unfollow President Mahama no first no buy no NDC for keka san say we nyina wo ma ye peduma no okache Ghana for so onye magician but obetra abonten no okaso obo 24 hours economy obema we no enam se NDC for ne tibo nkoso nti no wo mo gidi obi a waba first enye se no ma de wo so onye magician no madwuma
That time, labor minister also, labor and employment, or catch us a woman could trust. Ebinom nso nkɔbubu aboɔ no wɔn fa megu kwa ho na wɔn si adan no bɛtoto asa aboɔ no na ɛsrɛ no nso so no ɛyɛ nwira wɔn yɛ nantwie ne nnwan ne wɔn yɛ ayi wɔde sɛn ɛnanko no haba bi a ɛyɛ mmiriki wɔ mu wɔn kɔtete bi begu kwa ho a eti ɛnyɛ ancho within 8 years na saa nkɔfoɔ saa bɛtena ase sɛ wɔn bɛma mo adwuma eti Ghana no what I know ni sɛ na Oman mu ache se nipa no ye NDC ni a ne dia ne so de ye NDC ni nya de obenya wo ye MPP ni a MPP fo no na edodo sebe educated people no eda ewom na enwuma no so o mo asua na to a sense Ghana fo ni mbone fache ena manya we ade ba ko ye me ya pa ne se me fra Ashanti region me ya Asantini ifi Kumasi ankasa na me fi dwoso na yen ana capitation die so Akufo Addo baaye within 3 months na yi capitation free your so na obi betena Kumasi aka ache ne se Akufo Addo baaye wa anya hwe wa Ashanti region to on sore nkoto aba udi mu hu se adwene no ankasa no wo Ghana votim no wo fom ye de ono nko awanyaaye de ono nko anyaaye enye de ya ama oman no se de ya ama oman no a enka ne do ma hene nyina ho nka nkyere ayi President Mahama emprezi na Akufo Addo so that time no one na ye the most person or criticize Akufo Addo ba otimi ka je Akufo Addo say na baaye ye hunu hwe na ye airport ayi what is saying na ye candidate Dr. Mahmoud Bawumia ko ho o cancer afa kwa de o kan ya ma ne sabe etwi Asante hene so no na tembia no na ideology ni say obeye ade a ebe favor wo no oba nso favor no ya raise no call yi high court judge enema wo ye nyina Ghana ya nka na hwe obu mra so as a judge timi ka se obekum nipa ya de na kotum ya ba be yi no ni nyina ya hwe asa ma no opportunity a raise no e de na call ayi o de say appeal court judge enti Ghana no eda ho no nana enkrofo bi amfa ne say ye wo mo dia enya sanka se edu nkatie nyina won ka kire se se mo Ghana fo no ye fa mo adwuma ye fa yi a enya Ghana fo ye ndis fo no anim se o mo ya akronfo ndis fo ya akronfo in a sense Mahama kan se ndis fo no o be fo mo adwuma ndis fo no aka se wo mo party wo mo members no be fo mo adwuma eti na se ndis fo mo party ne be fa mo promise ye se mo ye adwuma de ne ba ba mo ye be fa mo adwuma ne ase edu nkatia abegina hono mo eka kire mo a ye be fa madwuma no a mo ye ndisi fo no se ye fa madwuma ye nya akonfo nche no ade na opese o ka kire onim direct se ndisi fo ya akonfo he knows it yes he knows it eti no ye fa mo nyina adwuma be de na akonfo no ye nya bia kye na obi a wonim nyansa asabe o ma no ye pa akonfo wo ma na ase ye pa asomdue se ye nya kro no crime say nipa we opese crime koso Ghana akronfo timi eji nkrofo neema ebinom ya armed robbers say nipa we ne party no still Ghana for do bi wo mu a won timi trance en reason say our party medi akirache na ye chairman asem a wakan kura no egu ye hu fi na che say ye ne ye wan dis no ye akronfo dabi onim sa no wa mu gira ho na ye sa abo ye nsem enti the word NDC no ukomu say kim ana so be ye NDC member na ugie wo mu ye bia wa anye antumu a enti sa wonya member papa enti no eka wotu kono tiwe eka munni ayi o munni o de say defense minister wo wotu kono wa general secretary pe ya fa defense minister ama na emom ya ti akuafo sika so ankwase asem abade a ya yiu a wo so ya doctor mu a wo so wo kura PhD o so kura yi o etimi kokko gina ho no mo nwena wo se eka kire akuafo no so wo mo nyi se sika ne ntumu na ye ewo mreko ye ni defense minister ndi ya afa ma ba nkwase asem bae no ye se kokoka nti ndi ti no de wo na udi nkwase asem na nkwase asem ye ode otimi kan nkwase asem dia ye be fa osisi a na me ba kwamra minta akando so oso wo mu efa wa ye ntimi tu aka na say ayi kwamra minta akando na Akufo Addo ho wono na nam okọ hospitals na waduri hanom no organizing nkrofo eti sa nkrofo no a NDC fo afefa won eye nkwase ade a wo mo ye ema MPP ye unpopular enti ne ama won position na nya adwuma won betimi aye nya adwuma won betimi aye sa mutaka ye de na ye interior minister
Nana, or they say, one more first coming, no, and I say, Professor Messi time, no. Okoye minister, ekoye tintinka. Eti, and this was one more members wine. Say, and this who cost rubber for more. It didn't fear him one more ya and a routity. Sanko for we are one to me more man. But MBP Baba who say, and the park for the ministers, and Yana could father to me. That Dr. Mahmoud Baumi also saying, I mean, I don't know by a president. I know woman what one bay because MBP for all the time, woman intellectuals. Woman young conform my dream will be. I find your market, do my warrior. I find your market, not some no I'm sackle for or school Bradford. I will land in her Bradford. And then what really suku about Ghana about practice and never obey MP. Look at a Juma warrior. And this phone this idea that Haruna Drusunum and what is a Bambabe no touch for one can be our rotate to a woman a Kobabe minister. Sintino, one sabi. The Ghana 4% of man no anymore. And this phone be Papa be at mine. If you Lawrence, Lawrence is 19 years. No, 19 years, young cano cre. So man and ya. Obi trap konya so 19 good years. No one to me anya hwea. When the young Bremen be and odi 4 years and I do 8 years in Bremen no. Na me man who see no so no. Me waka say you to me say dan me time aso. The man who see no. Me samba obium. Me the man who be see no yanka Burkina asem no kakra. Se Burkina Faso aba na say my mama try you ho a. Almost say yakwan. Abanu sun take initiative because me ba Ghana me hwe machines ni cars said o msi loading near ma de fire akwan no so no akwan eno nti na wugu quota no ana etokro na yi atotom because enema efa so no heavy duty no emu odu che akwan no sa neema nyina brochi efa railway line so emfa akwan so emfa road so enti se wo ma bra ye dia yenso yempa bibi nso ne yenye ne yenso so no wo mo so yenye ho kire ye wo mo so ho kire ombi enti nana mekona obi so akadi se o sa ba me so biemu a na ye hu ne ebe ye thank you that's a obwadie nana right there for us now. Honorable Ben, no, I think okay, that the person dropped. Okay, Honorable Ben, good evening. Biaboko Boko voice now so yes I do me here. Oh, me da sepa na mechia watiefo nyina ne abedwafo omo apaso sisia. She voice me beja honorable. Yes, honorable I only the about back enti. Na se manya started dia mame Paucho o ma ne wie pre ma I only the no onkasa na.